بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله اتقوا الله سبحانه وتعالى فقد قال في القرآن الكريم وأمرنا بذلك حيث قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sanglit iwan puji tuput pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan baing ulungun baing kasihun. Lagi Tuhan amuin tagpapanjari sin pitong lapis langit, iwan pitong lapis lupa, sarta siya intag gritziki sin katan makhluk pia panjari niya, sibu darun hagin lupaan iwan halom sinamuin karagat-dagatan. Maha tinggi Allah, maha suci Allah, Tuhan baik kasihun, baik ulungun, lagi baik ampunon atat kala, amuinin ipun niya, amuin mangayu ampun kaniya. Palanguhan haagama Islam, itubal na to ipagsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala, sinamuin dihilan kita ni waktu, iwan kya tunay na to in piardo niya sa lagulag ko amunin bulan Ramadan, natanggus na to, nakagraduate kita niyon ha training hang kabulan, amuin dia akatutan niyo, amuin magmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Palanguhan haagama Islam, bunal tuod, dia kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala magmabuga kaniya, sin matan pagmabuga kaniya, amuin ha ayat na sabot na to, ya kamu mga bariman, kabuga kamu po Allah subhanahu wa ta'ala sinmatan kabuga kaniya, iban ayaw kamu magrida mapatay buat malengkan, yaon kamu halaw sin kaligusan sin Islam. Palanguan haagama Islam, biya na sin sambat in bulan Ramadan yatto na limabay, in bulan Ramadan yatto na minigdeng katutani, pangayon na to dua bang mayan, tay maon sin Allah subhanahu wa ta'ala in amal ibadat na to habulan yatto. Iban pangayon na to pa Allah subhanahu wa ta'ala bang mayan amuin makaamot pa kita niyo, pahabaon pa sin Allah subhanahu wa ta'ala yung pangumulan na to, amuin paabuton pa kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala habulan Ramadan hasusungon tahon yan. Palanguan haagama Islam, pagkayat to na in bulan Ramadan na maidkato, uno maray in pangadjian kiabin di halaw sin pangatayan na to. Uno maray in pangadjian amuin na pusok na to, hawak to hang kabulan, iyang gautaan na to, siyandalan na to in uhoy wan sin hapdi, sarta siyandalan na to in sumuhok kita niyo paahli na to, hawak to adlaw niya. Uno maray in kiarihil sin Ramadan kato taniyo, amuin namindahi sin kahalan na to, sin kabuhi na to, hawak to bihapon. Palangungan haagama Islam, murah-murahan,
In bulan Ramadan na hinang sabab sin kiampun sin pardusahan nato. Murah-murahan bihaon biasin sa kaula-ula in kita niyo wayruon pardusahan nato. Sabab nakawa nato hambog bulan siandalan nato in haggut iwan sin paso, iwan hapdi iwan sin uhaw, iwan sin ini laul iwan sin karo. In result niya bihaon miya manaw kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala wayruon pardusahan nato. Dihay ni sabab sinamun hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bang niyo katumtuman man sama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Isiyo-siyo lang niya innamu asa habulan sin Ramadan karena pamarat saya niya pa Allah subhanahu wa ta'ala iban hangad hulat niya hatutumbasan irihilkan niya sin Allah subhanahu wa ta'ala ampunun inkatan pardusahan niya nakalaway. Bimakna adlaw ini paglikus naman sin bulan Ramadan ay wayruon pardusahan nato. Hati niya malano in record nato. Yan pun kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala sa biadiin maray inhi kagaranti nato isab hasupaya amuin ini masih-masih mabut pa bulan Ramadan amin masih-masih yaw ning kaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala kanto kami. Dahil ha mga biniin kato sin bulan Ramadan in pagdua pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in pagdua pa Allah subhanahu wa ta'ala in katan pagpangayo dua iban pangayo kaampunan hambukin hini kamintain nato amo indi atin niya kalukisan dusa inamuin record nato adlaw-adlaw kakahinang nato. Habulan Ramadan dia kita magdua sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambil tiasji niya kita. Ha before mag-iftar dia kita mangindua pa Allah. Hadum Lailatul Qadar hay kana pusan hangpu dum dia kita mangindua pa Allah. Amin Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, atini amoy nangayo kau doa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amoy ampun ningkatan pardusahan. Amoy yan in Allah subhanahu wa ta'ala masub mangampun andung law ya fa'fu anna. Hatinya ampun na kami. Ay bang kau iampun. Hatinya adlaw-adlaw napapasin dosa. Hatinya doa. Ibanin doa siya na ini inhambog sabab hikatay maksin amal ibadatmu. Habulan Ramadan hawala pa di matong bulan Ramadan in doa sin salafus salih wa sin mga kasahabatan Allahumma ballighna syahra Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah wang mayan pamutun mo kami pa bulan Ramadan. Tiyay main doa mo piabot ka pa bulan Ramadan. Tiyay main doa mo natangkos minang ka bulan Ramadan. Pagpuas si bulan Ramadan suway ray sa pagsugon min pagdoa. Unin doa nila Allahumma takabbal minna siyamana. Ya Allah bang mayan taymaon mo in pagpuasa na. Sabab tuan bang natayma na in pagpuasa ta. Diya nasin nasaput ta hadis kain na ito ampunun sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagpusahan ta. Amo yatin panagnaan diniin ka to sin bulan Ramadan mahinang ta adlaw-adlaw habit mahinang ta adlaw-adlaw ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab muna yung pagdoa ini ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Napakusungon natin yung pagdoa natin, pakusungon natin yung pangayo natin muna kaampunan pa Allah. Damit yan pakusungon natin ini doa natin bang mayantay maunin katan amal ibadat natin. Ikarwa niya bininan kita niyo sin Allah sin ini bulan Ramadan amuin na sampuna natin pagmabuwa. Sabab in bulan Ramadan hinduan kita niyo din magmabuwa matan pa Allah. Bulan Ramadan din kita magmabuwa pa Allah. Bukod kadiak niya kita niyo ini puasa ha bulan Ramadan inyat tubang mo iagad pagmabuwa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukod kaliangan kita niyo minum haadlaw sin Ramadan. Bukod kaliangan kita niyo liang kita niyo kumaon ha bulan Ramadan inyat tu pagmabuha pa Allah. Artinya riha bulan Ramadan aun pangdaak aun panglang sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Bangsa pa nga naaon niya to hagin hawabaran mo, inyat to matan pagmabuha po Allah subhanahu wa ta'ala. Amun hamaksud sin Ramadan, habulan Ramadan dia kita amuin nagpuasa habulan Ramadan karena asupaya masampurna na to minmatan pagmabuha kaniya. Haayat danan magkasabot habulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya kamu mga beriman na mamarat saya po Allah subhanahu wa ta'ala. Piardo na mo na kanyo yung bulan Ramadan, biasing kapardo na mo, hamang sila nakauna rin kanyo. Murah-murahan bang mayan makawa niyo matan pag mabuha po Allah subhanahu wa ta'ala. Nayagto na yung bulan Ramadan, 5 bay. Intanda niya, iagad na to inwala kita niyo minum kimaun haadlaw sin bulan Ramadan. Sabab biyang langan ito kato. Sarta na muasa kita niyo, amuin, piwasahan na to yung kata ng gawata baran na to, sabab daakan na to sin Allah. Inyat to naka na to. Inamuin pagmabuha, putisin pagmabuha. Biyawon limikos na kita rin ang ulan Ramadan, subay inmatan pagmabuha, yat tuli siya maik. Sabab hawa sin bulan Ramadan, yat to na rin dito yung kataan, pardaakan sin Allah. Yari na rin di yung kataan, pianglangan sin Allah. Labi luwa ng pagsambayan, 5 waktu. Habulan Ramadan, tinguyo kita si mambayan. Sabab piardakan sin Allah. Hawaktu kita habdi-habdian. Hawaktu kita uhaw-uhawan. Hawaktu kita karu-karuan. Bukun sa jahat 5 waktu siyang bayang ta. Sambil si mambayang pagita ni tarawih, ziyada. Ganap. Katanda sa japangagad po Allah subhanahu wa ta'ala. Bihaun mukun na kita mahabdi, bihaun mukun na kita mauhaw, bihaun mukun na kita makaro, subay piardaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala at ikagausan na to. Bang kagausan na to mahabdi, mauhaw, kaya tindog na to. Biadiin na maray bangin kita ni kansub-kansuban. Biadiin na maring kita ni kusub-kusugan. Bukun na kita ni malamma, bukun na kita ni makaro. Sari di hikatindog na to na inpiardaakan sin Allah amunay matan pagmabukakan. Dari di kagausan na to na tinggalan yung pianglangan. Sabab amyat tindiya akan kato. Sabab amyat tinapusok taring haang kamulan training kato. Inhuminang simpiarda akan sin Allah. Iban lumayo simpianglangan sin Allah. Damikian niya, ikatu niya. Amuin nakawat ta pangadya na bulan Ramadan. In makusog kita magsabar. Sabab habulan Ramadan, niyanan siya bulan as-sabar. Bulan pagsasabar. Sabab dito ha, bulan Ramadan, langsin mga ulama, nasampurna in 2 klase, 2 inisan sabar. Muna-muna lang niya, pagsabar mo, papaghinang initaat pa Allah. Nagsabar ka timindog. Sindiakan kayo mo sin Allah. Dahil hapag puasa, hapag ibadat, haununo katan. Siya balan mo timindog ka. Sabag bahamulan Ramadan, bang wayroon doon ning kasabar, na di taniat tumatang umbus. Ni kita niyo makaabot pahailaya, amin natimpus na ito yung puasa. Diyon ha bulan Ramadan, pangadjian na kulain na puso, tapagwa si bulan Ramadan, amin sabar, masi-masiyon doon kato. Sabar pakain, papagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian niya, sabar, pamanga amuin, liangan sin Allah ta'ala. Bang mo kita uling bulan Ramadan, liangan ka, biya siya putakainan. Ayaw ka mag-inom adlaw, hawak to sin adlaw. Ayaw ka kumaon, hawak to sin adlaw. Ayaw ka sumog paahli mo, hawak to sin adlaw. Liangan yan to kata. Kaya sa balad mo, misan penkaunan mo, isa-isa mo, mayroon makakita. Sabab sing kabuga mo po Allah, iban kasabar mo, amo hindi huminang simpiang langan niya kagawsan mo. Subay taniyat tumara pagwa simbulan Ramadan, sabab mas maltaud impiang langan kato di bulan Ramadan. Subay at kasabalan, hindi kita huminang. Damikyan niya amuin sabar lang niya pa mga bala. Uno impiara tung kay mo aramalasin Allah. Amoy kya lukis kya sulat kay mo. Amoy dumatong kasigpitan iban uno nakatan problema subay at kasabalan na to. Sabab hamulan Ramadan, diaratungan kita niyo aramala. Unoy aramala, hapdi. Bukun kayan problema kay mo hapdi.
Bugon kaya naramala kay min uhaw. Bugon kaya naramala kay min in karong inlaol katan. Sa kya sa balan na to. Sabab amuinin kya handak kato sin Allah. Hangkan nalong niya in bulan Ramadan. Hipo siya sinamuin pagsabar po Allah subhanahu wa ta'ala. Naring nga sabab yato. Niyadto na limaway in bulan Ramadan. Subay inamong pagsabar ini. Masi-masi yari kato tanyo katan. Na mataod pangadjian. Ataw akan mataod pahala. Sinisiusin magsabar. Sinisiusin magmabuga po Allah. Malagkuyat to pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian niya, in makawat na pangadjian ha bulan Ramadan limabay, in matutog kita mag-ibadat po Allah subhanahu wa ta'ala. In katutog papag-ibadat po Allah, in ini alamat sintiyay mainamal ibadat mo. Hangkan na bang kitaon mo pag-umus magsambahayang, di pa ko mamaray pag-umus mo sumalam, ganapan mo na isab, sinamuin pag-ibadat, amunin magzikir ko po Allah subhanahu wa ta'ala. Inianon mo astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ubus ko zumikir, mamasa ko sin ayat sin Allah. Ubus ko mamasa sin ayat sin Allah, ampa ko tumindog na isab sin sunnat niya. Ampa na isab ko sumindog sin sunnat. Ubus yat to pagwa mo rin ha masjid, yat to siyunuan mo na isab sin ibadat, di mo na isab ko. Hati niya rin ha mga tanda, sinamuin ini, amuin hikatayma, sin pag-ibadat, in ibadat, sunuan isab siya sin doa in ibadat. Habulan Ramadan nakawa na to. Ubus kita niyo, nagpuasa. Sin adlaw, pagdum, sinuan sin tarawih. Pagtungaan dum, 3/4 sin dum, sinuan sin tahajjud. Di pamamaray adlaw, biyasahan pa sin Quran. Hati niya stable, constant kita niyo. Continuous halaw sin ibadat. Inyatu tanda muna-muna inyampun intiyay main pag-ibadat. Sabab sinamuin daran mo himihinang kau sinamuin amal ibadat. Siusunuan mo sinamal ibadat. Bang mo kitaon, di ka to hamulan Ramadan. Ubus taniyo nagpuasa. Naubos man nagpuasa, diak ni sa kita niyo mag-ibadat. Uno yung ibadat, tukbal ka mo lang sin zakatul fitr. Tukbal ka mo sin uno, sin zakatul fitr. Pag ubos niyo magtukbal sin zakatul fitr, ibadat na isab, pagsambahayang ka mo sin salatul sunnat idil fitri. Ubos dan dito, diak ka magyampon-yampon. Ibadat bang mo kita ibadat kata. Inyat to supaya hikasampuna sin ibadat, sinambok ibadat, pahambok ibadat. Inyat to hikasampuna hasupaya mataima sin Allah subhanahu wa ta'ala. In ikaw halaw pag-ibadat po Allah subhanahu wa ta'ala. Palangwan haagama Islam. In mga sahabat radiyallahu anhum, nakalando in tutok nila maghinang ibadat. Sambil dun hamulan Ramadan, makakawa kita pangadjian. Haginis babarapa, iwan dagbus sinamuin paghinang ibadat hamulan Ramadan, misan na kuman hambuk, suway kau magpagpuas si bulan Ramadan, makakawa kau hambuk ibadat, sambil na dyan dumatungin bulan Ramadan, maintain yan ihinang mo. Aisha radhiyallahu anha, doon mayan hinduan siya sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, amuin katurun sin kasunnat sin salatud duha, law ni Aisha radhiyallahu anha, sambil nadja siya, ati niya diagpakan sin kamatay, wala niya kya ubutasan. Inuno, inamuin pag ini sambayang sunnat duha. Amuin sambayang sunnat, amuin bang ini umangkat na inso ka pataas. Ati niya, way na biutasan. Hambok ibadat. Hibilal ibn Rabah, Hibilal, amuin magbabang, Bilal sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hangkan na siya, diumog, di pahadon niya, inamuin, katingog sin sikin, ihalaw sin sulka, sabab sinambog ibadat, daran-daran niya hihinang. Amuin mabaktal, inudo niya, mag-udo siya, umus niya mag-udo, sumambayang siya sin sunnatul udo, lang niya 2 rakaat. Riwayat. Sambil nadja siya, amuin simud, lupa punod, wala niya yato kya amuin butasan. Dahil nga sa wagat to kya tutuan niya nambok ibadat, hati niya amoy hatin sababan hikasud niya palaw sin sulha.
Damikyan hambog deng mga salafus salih. Sa'id bin Musayyib. Hambog riwayat kay man tahun siya. Doon na kay man tahun wala niya kalilipasan. In makaurul sadya siya first takbiratul ihram sin imam. Kay man tahun katoy ni kuno. Hatinen ini bulan sangkato mainanta pangadjian. Uno-uno ha bulan Ramadan. Aon ibadat na inanta rin doon in pagpuas sin bulan Ramadan masih siya tutukan ta. Biya na sin pagpas sa Quran. Bangkaw nakatangbos halaw sin hangkabulan pagpasa sin Quran. Hati niya riha next bulan na isab sin Shawwal. Suway matangbos mo na isab in pagbasa sin Quran. Bangkaw makusog magzikir ha bulan sin Ramadan. Suway pagwas sin bulan Ramadan makusog desab ko magzikir. Bangkaw makusog magsunnat ha bulan Ramadan. Suway ray sa pagwa sin bulan Ramadan. Kusugan mo ning pagsunnat mo hati na maintain in hinang mo. Dahil nga sa babiat to, amoy ni nga mga alamat. Sinaon nakawa tapangadjian ang bulan Ramadan. Iban alamat, amoin ikatay makado. Sinamuin ini pag-ibadat na to. Haun unong na wakto yun, haun unong zaman. Hangkan na dihay ni mga palanguan na agama Islam. Sunnat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasupayan ibadat, sunuan sin ibadat, sunuan sin ibadat. Hasupaya siya matay masampurna. Iban mawapat kita halom sin pag-ibadat. Sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sunnat kato in mamuasa kita. Unong adlaw pagpuasin bulan Ramadan ini. Hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man sama Ramadan. Thumma atba'ahu sittan minas syawal. Kasiyamid dahar. Aw kamakalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isyusyo lang yan namuha sa Ramadan. Thumma atba'ahu sittan minas syawal. Umusang palang yagyanapan niya. Unom adlaw. Amuin inihamulan sin syawal. Nabiyak siya lang niya sin nakapuasa hangkatahon. Ibadat sunuan sin ibadat. Dahil nga sa wabiat mga palanguhan na kamo Islam. Bangin ibadat mo. Pag-ubus sin ibadat. Sinuan mo si pag-ibadat. Sambil nadya ka sumud lupa punot. Halaw ko pag-ibadat pa Allah subhanahu. Dahil nga sa wabiat to na-apply na to. India akan katusin Allah subhanahu wa ta'ala. Parman niya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ay pagtag-ipon ko pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil na tiyakaw. Datuman sin kamatay. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mga maastay mangut ko agama Islam. Bunal tuod in paghinang marayaw paagama sin Allah subhanahu wa ta'ala ini dengha mga salagu-lagu nikmat. Iban dengha mga salagu-lagu ini sababan hikasud na tupalaw sin surga. Hafarman sin Allah subhanahu wa ta'ala ayat niya. Wa man ya'mal minas salihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min faulaika yadkhuluna al-janna wa la yudlamuna naqira. Hafarman sin Allah subhanahu wa ta'ala hisiu lang niya in huminang sin mga kataan hinang marayaw sibuk da kausugan iban sinamuin kababaihan in silayat tulong yabihan sarta amuin nangangahakat sila po Allah subhanahu wa ta'ala faulaika yadkhuluna jannah in sila makasud palom sin suluha katan. Naong paparman sin Allah subhanahu wa ta'ala man amila salihah min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhiyannahu hayatan tayyibah wala nujziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Isiusiun himinang ini karayawan amal ibadat salih pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tungpasin Allah subhanahu wa ta'ala. Amunain dayaw kabuhianan di hadunya sa labilu wa hadlaw akhirat. Iban in tungpas niya rin unahinang amuin unin hinang karayawan. Kan na mga palanguan ha agama Islam. In mun sifat sin mu'min. Di siya masumo maghinang ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. In sifat sin bariman. Insin di siya mahukaw huminang sin ibadat.
Insifat sin mukmin amuin masih-masih siya himihinang karayawan doon napawaran niya karena sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sa babiat mga palangwan hakama Islam, patungtong muna paginhawabaran kumahulikan niyo, in ayaw na bugtuon, in paghinang marayaw, ayaw na bugtuon, in pagibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, bukon saukat wayron na bulan Ramadan, humundong nakita niyo magpuasa, bukon saukat na wayron na bulan Ramadan, di nakita niyo magsunnat, bukon saukat na wayron na bulan Ramadan, magpahil-pahil nakita niyo magsambayang si 5 waktu, bukon saukat na wayron na bulan Ramadan, hundungon na to na, in pagkasiwan si paglasa antara na to, suway niyat tumatibuok katan, sambil dakpakan kita niyo sinamuin manahot na to. Sumalawat kita niyo pa Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma taqabbal minna siyamana. Allahumma taqabbal minna siyamana. Allahumma taqabbal minna siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa jami' a'malina salihat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى اللهم على سيدنا محمد سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة